masikuna, napaykunita chayachimuykichik kay para chawpimanta. Miski paracha llaqtaypi. Ari chayaramuni kay kinwa pata Huamanga yakuchu llaqtayman. Riqsik waqti kinwa pataman mana yaykunayta munanchu kay coronavirus unquypa kasunpi. Hinatinmi pusa sumaq parachapa chawpinpi kaynintam yaykun kay kinwa pataman sumaq waqti atun monumento sayakuchkan. Chaymi amurani riqsik hinaptin mana yaykuchiwanchu kay iskay runachakuna. Hinatinmi rabiamanta parapi nuyuchkani. Kaynata nuyuruni. Suturiruni lliw amuchaya kay miski parachapi. Pusa kaymi kay llaqtanchikpi para mama llaymama. Hinatinqa kaynata llukllapas kallpakuchka lluklla atqallaña kay parapi. Ari ñaña tuykuna kay parachaqa Tayta Diosninchikqa apachimuwasqanchikmi. Tayta Diosninchik apachimuwanchik kanan pachamanta kay parata imapaq kawsaykuna allinta wiñananpaq, allin pastukuna wiñananpaq. Mana para katinqa manam ni kawsaypas wiñanchu, imata mikuspacha kawsachuanchik runakuna. Chaymi anchata riqsikuna Tayta Diosninchikta. Ari hinatinqa tumpallatapas qhawachimuykichik kay miski parachata. Tupananchikama ñaña turiykuna ayakuchu Cusco Andahuaylas Apurímac. Ayakuchu llaqtaymanta.